Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabangas ngobha ban pentip, hakani ka janmit, hadin menglaisyong haka review meeting, kabangas ngotenat ban ong hadin mengisyong ru kajingi perkat lang na kaliang jongka authority ka Negrims Hospital ringkat bat ka state government kabangakwa ban pentip akan ka janmit kalong ba ya ka plasma bank larai ba ensa set of no kloy kat bala hapo Negrims Hospital na kamenta ka jingmentoy pajba jong ka jela megala jongi bat kumjuru ki pajba jong ka North Eastern States baro kaway.